Igama lami Uxolani. Ukhumalo umuntu ongumlazi umzilikazi kamashobane. Sinenkinga enkulu esibhekene nayo yama-drugs. Sinenkinga enkulu ebulala isizwe sethu. So bengicela kubo bonke abayibonayo lento esibonayo ukuthi izwe lethu liyaphela. Ngicela babambisane nathi. Futhi bayimisela ngokubambisana nathi. Umhla ka-15 of September 2023 kune-march eya e-Union Building. And leyo march imayelana nama-drugs. So thina sithi abafuna ukuya ku-march mababambane futhi bayihlanganise bona ngokwendawo zabo bakwazi ukuya kuleyo march leyo. So submitha ebaphathini bethu ukuthi kahle kahle lento ama-drugs iyasibulala. Sifuna isigwebo salabantu abathengisa ama-drugs bangatholi bail. We want harsher sentencing for labantu ababoshwe ngezinto ezimayelana nama-drugs, whether it's dealing or possession asifuna ukwazi because of lento ibulala isizwe sethu. Futhi sifuna ba-implemente i-National Drug Master Plan with immediate effect, because of the more we wait is the more isizwe sethu sifa. The more we wait is the more abantu abadala nabancane amantombazana nakho konke umoshakala. So kunabantu aba-abuzwayo. I've seen it, ngihambile leyo ndlela. Kunabantu abamoshekelelwayo emzini yabo. Ama-cases wama-GBV la ngagcwele yonke le South Africa is because of kunama-drugs involved. Wonke lama-rape nani kunama-drugs involved. Ama-hijackings nama-robberies lento ukuthi kugqekezwe imizi yabantu kunama-drugs involved. So masingasusa lesiqalekiso esingama-drugs sizophumelela si-South Africa. Ngicela sibambaneni isivaleni sonke sine Union Building so submit memorandum. Nami ngiyigibelishisa leya le march kulanya khona. So siyahamba nathi nama-gents wami maybe ngizodonsa namahara nabela vele sihambeni phansi sobatshela ukuthi yazini enough it's enough.